malam Hinkho chanara nabon chawin kahin le move dunia isai diu thusim hi phar khana jisu dodala anapang khonunga Christian ho zo se ve zui theile kihilna theya hungpang Paul Hinkho Thusim anangai khom uhite Paul hi Cilicia gam Tarsus khopi a cheng juda mi ahin Jerusalem khopi a Gamaliel khonung zuiza apu apate dan dung zuiza ki hilta a mosi dan thu themle zui mi khat chule ama hi Rome citizen mi ahi Paul hi apa in kumsomali ahi dona Jerusalem a lekhasim ding hi chu apu apate chona dan thu jildinga an Saul ahi dan thu them hole Pharisees hole Sadducees hon Jisu thuhil asan thelo naw chu Messiah chu ahung ting le thupi ta alenga hungding ami te chu namdang mi te akona azalen sa ama chun awai ho ma pangdinga anakine pio hi chule Jisu hi ama ho bangbanga dan thu them ahi lo le them gaw khat ama le ama ki soi sanga ki pathen sa adana agel u anahin ahi Paul hi pathen dinga tom ngai ta ki gel ahin he chi Jisu le anungzui athuzop ho hi adi poi tia hi chilam pi zui ho chu thina thei geza abor se na numei pasal amat na chule akana songkula dia api do zi ahi chukeu hilovin Stephen thi dingjong chu anaphat sa songa sep ho asangkhol choya anapang ahi hi chi ho abol jowa jong Paul chu Jisu ta san ho abol gimna atang de pun sol chula pakai sejui te gi sa le thatdin ahai le lu jeng na lai jin thempu chungnung henga achim chuchilam pi a kaizo se chu koi hi jeng jong le numei pasal amu do chan kana Jerusalem a ahin kailu theina din Damaska khopi a hothu a ki khopna indunga pe din lekha aga thume achile Damaska khopi ahin pha ding konin photla lovin wana konin wa khanin akim vel asalwa so jingtan hichun ama tola akile hlun ogin khanin aza Saul ibola nangin neighbor se ham ati chuin aman wo pakai nang koina him atile aman keima nabor se jing Jesu kahi hizong le kipat do in lang khopi sunga khun lunin chuting ipina bolding ki sepi nanate ati alhon pi mi ho chu paupo u sa behelin athip chat jengun ogin chu azanaw win koima amu pove hichun sol chu tola konin ahung ding do in amit te ni aha sa awangin imacha amu tapon hiji chun mi hon akhunin akai jun Damaska khopi sunga apuilu tawin sol chu ni thum sungin khomulo nelo don lowin om tan ahi hichun Damaska khopi ahin amin Ananias kiti seijui khat aumin them gaw thilmu amu aneina pakai jen aza Anania atile aman ven pakai ka ome ati hichun pakai jin aza kipat nin lang lamjang pet kiti khusung lamlin khu zonin Judas ina Tarsas a hungkon Saul kitipa chu gaholin ven ama ataw pe dahin aman them gaw thilmu amu aneina Ananias kiti mi khat hunga khu amu kit theina dia achunga khut angap ding amui ati ahinla Ananias chun adon bunin pakai hichimi pathudol itabang ta Jerusalema nami thengte izana abor se hitam ti mi tam ta Kona kizata a chule nangma min pana tauzo se jang matna ding thempu pi pu ha Kona thu nei na anei ahi ati ahi wangin pakai jin aza chin ama hi namdang te le lengho chule Israel chate angsunga kamin pole dia mancha a kalhen ahi izenem itile keima min jala izat ve he so gen thei athu dingjong kawe sa ding ahi ati hichun Ananias chu achin in sunga alunin Saul chunga khut angamin sopi Saul pakai lampia nehinga hungkila Jisu chun kho namu ki theja thagau theng nadim se nadinga ehin so hi ati
ape ta chun ami tenia konin ngalip tabang ahung pulthan ahi le solin kho amukit tan chuin akipat doin baptize achangin an anele atha akile kitan ahi Saul chu ni kho phapep Damaska khopia sejuite to om khomin hothu a ki khopna indung zo sia Jisu kiti hichepa chu pathen chapa ahi tin asam le tan ahi le asei zaphachanin adat mo le jingun Jerusalema hichimina tauzo si subei ki go chu hichepa hi hilo hiza chule ama ho chu kanchama thempu pipu ho henga akailu theina dinga hung hiloham ati uve Paul chu athusei aha che chen Damaska khopia judaho chu akinil pi in ahile abon chawin anil khupdel jingji tan ahi Damaska a solin Jisu thudol asei ji chun Damaska judaho in thadinga agot phadwin zanin seiji ho in Saul chu bomin akhai thawin Damaska khopia akuna chun azam do tan ahi Hichun Saul chu Arabia gama achin hichi muna chun kumthum aga thamin chujowin Damaska khopi ahung kilekin nahi Galata lekhabu a sei bangin hichi a hin kato ding dol ta saphele thisan pu mihem kadong pai jing pon keisanga solcha himasa Jerusalem a ho hinga jong kache di poi Arabia gama kaga chin chu in Damaska khwa kahung kilekit bowe atin ahi Chuzo kum thumzawin Jerusalem seijuite to keloi khom ding agon ahin la ama hon Saul chu seijui khat hidia ata asan lo jeun aki chawin ahi hichun Barnabas in Paul Saul cha ho henga apuijin aza uwa I tabanga lampi a chu pakai amu a pakai jin aza thu aseya chule Damaska khopi a chu aman I tabang ta hangsan ta Jisu minathu asei ahil chentan ahi chupha chun seiji hon Saul chu ata sanun hichun Saul jong ama ho to Jerusalem alu le apot len hangsan ta ithu asei le tan ahi hichi zo chun Saul chu Jerusalem konin Damaska ahung kilekin hichun Syria le Cilicia gam kursunga a umin ahi thoha sa asu a Stephen kethalo je a zamche hon Jisu thudo jong Antyo nga asay phongun pakai za ata san mi tamta akihei tai ti thu Jerusalem hobungin azado aphanun Barnabas chu antyo nga ahin sol ve hichun Barnabas in Damaska Saul agahol do in antyo nga ahin puijin kum khatling set amanin mi ho chu hobunga akikhop piji honin mi tampi ahil honin ahi hichi antyo khu ahi seijuite chu Christian ahin sa amasat penu ahi Chuzowin agabas them gaw sei bangin vanoi kil hazin seijuiten azo khamu juda gama hodin adong khomun hichu Paul le Barnabas in Apollonin Jerusalem achel honen hi Galatia bungni akimu bangin kum somdali zowin Paul chu Jerusalem achi in hi chu in Barnabas le Saul chun kin achai so thon phanin amin cho ma kiti zon chu ahin puilhonin Jerusalem konin antyo nga ahung kilekil hontan ahi